Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. TikTok predstavlja društvenu mrežu koja se pre nekoliko godina neočekivano brzo razvila. Danas predstavlja jednu od najboljih prilika za promociju i za počinjanje preduzetničkih poduhvata. Aplikacija se konstantno unapređuje, a korisnici najrazličitijih sfera interesovanja postavljaju sadržaje u video formatu koje je trenutno u ekspanziji. Početne lekcije modula 4 posvetili smo pravljenju TikTok kampanje i njenom upravljanju. Također ćemo vam dati nekoliko korisnih saveta u vezi sa publikovanjem sadržaja na TikTok, jer sa adekvatnim sadržajem možete da steknete veliki broj novih potencijalnih klijenata. LinkedIn društvena mreža stavlja fokus na svet poslovanja. Pred vama je mogućnost da u svetu najrazličitijih profesija targetirate one koji bi bili najbolji za vaš biznis. Ovu platformu čini specifična grupacija ljudi. Mi smatramo da predstavlja nezaobilaznu osnovu za potencijalnu zaradu razvojem vašeg preduzetničkog poduhvata. Kroz 5 lekcija ćemo se pozabaviti kreiranjem LinkedIn reklame i njenim upravljanjem. Proces kreiranja LinkedIn reklame pruža vam značajne opcije, poput recimo opcija targetiranja koje su posebno značajne u kontekstu načina funkcionisanja te platforme. TikTok koristi dosta mladih i entuzijastičnih ljudi koji ga čine toliko atraktivnim i daju potencijal. LinkedIn okuplja najrazličitije poslovne profile i drugačije koncipiran. Na vama je da razmislite zašto se reklamirati na LinkedInu, a zašto na TikToku.